Western Nagaland lapen Kamatapura tumaphan state ki PG poputak ASDC asong atum pen bini pherang kya mai ke pha pherang kya maya long azuding tu pen Karbi Anglong ara takimang article 244 a putak Karbi Anglong ara phan panung puksi Western Nagaland lapen Kamatapura tumaphan state ki PG pwala bio ke ponte hinduku adhe Karbi Anglong ara tum laam ajil kiding chesong data Karbi ara taphan na pachun pitu Lasila soka pacun jialong Karbi Anglong ara phanta pacun ponanji Karbi Anglong asi EM MLA lapen MP atun Karbi Anglong ara takimbang ta kapacun pongchon phang sai den nangji pusi merang kya maya long ninje lapen uniform civil code ke mentuneta ASDC asong pen chekoy du ini lapen Karbi Anglong mate Assam lapen Meghalaya bong adu ya hoi thir thi pen paklanang ji pu hai hui merang kya maya long jokpo Lasi daga maksud nagi dijoin betul sortar itu. Lapen latum nama tha bangke reorganization a process tentang complete lokus di government dan kamata. Salah bang complete lah kamata. Ada 1969 ini kan labang soba papleng beda incomplete lah. Lapen labang so reorganization jong si complete asante Karbi Anglong lapen esus tak ala maksud masih otomatis long. Lapen kilong le dana bangke mo kan tadi itu pulo kongres lapen APSLC itu nang betray dan nang cuki dan laktu ma join si ini yang nyata masuk abang long le lapen nono lo mai pesel sita apa tadi itu pintu arni siap dak talk show do Karbi Anglong tu dia si organize ada si JI kata ke hai masih declare dan netum ke autonomous state abang ke election hai tik ke netum ke memorandum dah pipe hang dah itu sih saya lang itu mana itu punya bangke lason nak kan tap ke dalam non kado ko vestet ke hang ahu sarkar aku tak Karbi Anglong lapan sus pandai pipis tak kaprek dengan ke pipo hal langsung ini tu hang memo coci ke mana talang tu bangke kado vestet ke hang talang tu siksidu sinang hang ro siksidu ke tu tang lo hang ne lasil hai kado ya kamsi la jai kata hai bang nak kan masalah lagi pada dia tu pointung jai kata langsung nak play dia sekini Laisino. Hini alama bangke nil tu punya bangke uniform civil code. Uniform civil code bangke lake ilu tu inglong asal tu culture bangke project unik. Lasino la bangke uniform civil code non kita kau masuk karatu. Latum biluan tu non raisa balong situ. Lasu ciparai lo pun tu presidenta India presidenta asuhi cipida tu SNP dia lo pun lagi ek ciplang dia lo pun tu labang implement tu. Lalu implement lo prote inglong su Karbi lapen di masan so kapre akhe itu ta sudah dah bangke ajutan coba dah bangke tak hidup tu lalu ciklem lo ledek po lalu labang ini tu pos lapen labang su uniform civil code hormo bangke article 44 hadak sekitar 44 Article 44 allows the uniform civil code in the country po ikito. There will be uniform civil code in the country po. Lapela masuk ke wan namake Kongres ahu. Kongres tentang medang tum citir jo BJP pasik are kijo. Stau pet alama bangke uniform civil code article 44 teng bangke Kongres sarkar sikiwan lapenon BJP itu bangke implement itu. Nasi English atau gitu ke birds of the same feeders flocks together. Rahmat. Ibi veda langa awak pun lah. Nasi neni temki pu abang ke labang su inglong asa juta akan culture akan tradition akan social practice akan protection pinangi pulote non abang ke autonomous state dan pisirah aku autonomous state tu tak cocok non abang ke special provision aku non naga tumhan article 371 A akan tapi mah custom marine law Lalu mah culture, lalu mah social practice apa itu protection law man 371 A akan. Mizo doa bangke 371 G akan. Lahai satu relevant personal itu man constitutional law kan, ni itu protestant senal itu man pinauran. Lapen Meghalaya so katu lalu tak paragraph 12A sub paragraph B of the 6th rule. Halak sote nga bangke no act of parliament is applicable in the context of the Autonomous Council of the 6th Rule of Meghalaya Autonomous Council. Kata langsung kita dulu.
lasi lahaya ko bangke Uniform Civil Code of Bill le ciparai sida ek ciplan dia cita lalu customary law lalu social practice lalu culture kan handa effective. Stanoni litum ke 6 schedule chok autonomous council of 6 schedule chok ili tu protection of people gelo lapen autonomous head of special provision of people. Pasal litum ke pu bangke solution asono ili tu mapan protection nai pulote naga tum bhanle 371 ADPS Mizo to Manle 371 GDPS ini tu apa anda nak pinang konstitusi nak amend pinang po langsung nak hak pinang po langsung itu maju tanggung pada pakai dak protection law ini tu mak culture dak protection law ini tu mak social practice sama kata hala bahasa orang protection law non 6 schedule pencok jong ele jai kata intang pik F16 an susah Bomber 52 an susah pusat 6 schedule kan itu protection handa long dulu. Masih autonomous state atau special provision apa? Lah lo dia tu mati mana?